Shubor nagaslem jong unongsan Hima. Kajing jia de orang bak Shnong Bathymmai jong ka Shnong Lumdaitkhla boy rembong. Kabaha papo ko umroi constituency hakas ngisat jan kalalong kabayat bet yat renti. Lengbah kajing wan nation benta shitrehem jong ki south pa andrupo arngun ki riu Rangbah na ka Shnong. Hakane ki election jit Rangbah Shnong balaya khun de ki laingun ba kan thup yu ba Taiwel S Rympei uba eping ramshan bat uba S Rangkansai Rympei. La penyat da ke Hima Melim ha ka balayadon langki menteri u sekretari ke Hima Melim uba konfait rani lembat ubasan karat maupan. Hakani ke jingjet Rangbah Shnong uba Taiwel S Rympei ubalayo arspa lai peu arvot ulayo e ka jingjom. Hadian ba uba eping ramshan ulayo shispa andrepau sanvot bat uba S Rangkansai Rympei ulayo sanpau pravot. Kat bah nyau teliki vote kila long invalid ni om trekam bakam shimla biang karu komprut dang haki ballot paper. Yang bentuk menu dapat kini kelangut kita long bonong orang Pak Shnong berpura jong ke Shnong Lumdaitkhla. Kejuan jogi put kejuan jogi nong terbut halang saus pa ndrup ngut saus pa ndrup ngut Nung tadi kibut tolong invalid abombit pumbia iba SR Rympei yo sanpu prabut iba I ramshan yo shispa andrup sanbut iba TS Rympei yo arspa live arbut hangna kepuang iba menayar ba iba TS Rympei ia long Rangbah Shnong berpura jatuh Shnong boleh Lumdaitkhla naduk mendakasnya kubri sebut.